fomu kokram ene eho da obono mra sebedwane a Tano North abato mpesua so e de aton semtrefo anim senke be ya femu ni nyina no yemfa emo ho dawro nchensa hini mebuso mepe ene ye de eka enu fomu kokram ho asem. Dr. Frida Kosia Prempe eye Tano North emashibedwane ya wonu kreye sansuye so afo a wo hye ahonidie ene ensuo ho nsam so na ehine mebosom ya yetu asi honom a wode bo kokuramo etonofuo mu dawuro yi maame kiremu a ema dodo no a na kokuramo etonofuo mu abetena won so a sesei ama wonom nkwakura edesane mu ne senti sensam trofo koso a ebosa yare hu dawuro a ebema ema dodo na aso ate ne wanhu se bra so se wonom esori ekohwehwe wonom nufumu obi aka bibi about breast cancer but ye ntwen ema emre no so na bosumi ni nu ansa na ya celebrate say media for so to take up the challenge and be ambassadors and propagate the good news and education or say your bar emre bia no especially mebuna omoda so bu omunsa na or say bu nsa bia utimi examine o breast hu say bibia atoyie say wonu kunu wo kra ho na say mema no yatimi chron kwa mo so betimi examine breast no cause kra me ya ahomete say mebre emabia wonya akwanya akohwehwe won nufumu no eda na hyebedwane yase wonom ahyebo se afimpinu ene adunu nan abato no omnom ebeto abana ma no se de be ya obetumi ato na adwuma so Mijina hei wa mama hu enko ede fa yetrim ehhye mahunu ye mahunu odesen shower gel just mahunu yema bebre enti ebebo ma setenam me ne lady bi di nkomo ne sister ne wawu because say na ne no fo no problem e wo ho e ba say doctor so obetwa ene ayi wa mpene sister ne wawu ya me mfa ne kra ensie ye me ne me ma de ye sinkete say 2024 no ewuo mu enkomo ba bia ye no oba na ye be adwumaden e de aboa no public health nurse was St. John of God ayaresabia e wodua ankwanta abuna kunadu jima editu just say 2021 October no and 2022 October no nipa dodo a eba ya ye hwehwemu no me fa ne se mu be 17 ye hu no form abnormalities kakra enti ya me fa se badwoa eda microphone fuma na sensentrene e de se nipa we no ye hwema ahwe be breast cancer em ye refer dodo na mom koye hwehwemu na e ma ye hu se ebi mo na breast cancer obi anim se yakasa kokesie ma na chese yare na ye kese ana se siketi e wo se opeska na wo de ko nti ya na ha ye